Himalaya sembla una fortaleza glaçada que d'on pareix qui tomem pas prou per alenar. Preco hi ha de bestios ici, miraculosos e extraordinarios, faisolados per la montagna. Pels hommes també, las montañas faron l'environnement. Las bestios dell'Himalaya nos enseñan que la vida es pulido e fragile e el poder d'aquelles montañas son las mai inhospitalieros del mundo.